nemu akwaba Badwam TV Badwam Health Tips aha na yedi nkomo simenum bia hwese de apomde no ehon nsomtie. Maternal depression a serious issue. Nenso si ehunu ne ntemu a asem ne akiri fasedama endpoint homeopathic clinic ninti ene yabo awramu adabraka polyclinic edwada de besi nne ebusoni antemata tie edwam aya de edana se oba ye na ase ne mu akwa benenso wama ya dishia pa nti ye hwe prevention kwan be ne be faso na menyum no ma wafa me ba minya problem bia wachire medase ya ka prevention aye ekwan aye be faso aye ka say emma ohaw no emba kra edi kan yakwaye mmeya de ye benyem me ye bewo say Bible ne say ye hu ne ye hya sase ne ma eno nti edi kan sa wo ya wo be ware ana wa ware na wo ya wadwon say wo benyem awa ye free bibi preconception care ana preconception counseling edi kan no wo betimi akọ wo hospital ana say midwife bia ho na oni we didi nkomo afa say wo fa yefuna enwoma esese wo expect ebia na wo nsusu say we beba but odi kan ma wo nchekere na eda wadwen so dada etosu mienu esese wankasa wonya mbre na wo kan ye mo bibre ye parking kan ye kita phones yi enso enwoma ye betimi akan a ebeboa ye no ye nkan nti no wo be kan you read more about pregnancy and childbirth say be ya say enwoma we no sha ase aboboa ba wo hunim de dada nti no betum anamo entem ebia mo nso esese ye de busuamu ya de ese ye de ye ho jeje say be ya say nyinsen ne sha ase sa na ohawo ba ye nim say adwa ho obeboa me kunu ho obeboa me kunu ho nipa bi beboa me but sayamfa ya ho anjije na eba ne sa na emra ye hwe enim say ye benya mboa no yenya enu nti say ye de ye ho jeje na ye ni ne panyina etna ye ewo asomdwe ekwan so ebie monso sawo ho na ye wo say we ninje even before the pregnancy ye wo say we ninje wa wonnim de ehada how but wutimi ho say enya wani efia masesa enya say na mete to anamambra clinic kwa wellness center bia eye walking esanse enya fe na wo kwasan lai na aka say ye be ma folder ko hu doctor we anyway kwa wellness center bia na ka wa central me hu say enya say na mete insisan bi ba minim de ekoso true interaction kasa ye ne wo be kasa ne be me hu say we na ekoso ebi kra na de ekoso no wadwen enya nkoso ma wo hu say eyade we nti na ma me ko saate bia we nam no oyade amisho ebesa ba ho brese bi e no ato aso